ایوار باش کردستان ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا هم بخیر هاتن برنامه پانوراما هفته تماشاوانین هجا روژا شمیه لد باجارین باکوره کردستانی لباجار دیلوکه و دیرکا چیای مازی یا نافچه مردینه دو قضاین بویرین ترافیک رودا لگور آگاهیان لدیلوک 16 کس مرن و 36 بریندار لدیرکا چیای مازیه جی 20 کس مرن و بدهان بریندارین گران هنه ام جبروان هر دو قضاین ترافیک گلکی خمگینن دل ما به مالباتان را دگری ام سرساغی ج مالباتین مریان را دخوازن و شفای خیره ج بریندار را دخوازن سری مالباتان و سری گلمه ساغبه تماشاوانین هجا پانوراما هفته نورمال در روز یک شمه ده آنگو دو ایواری درد که به پیک بهاتانا مک پلان کربو که امی بویرین هفته لگل بریز مصطفی özçelik سروکی پاکی پارتی آزادی کردستان امی بویرین هفته بنرخینن لجبر وان هر دو بویرین که رودا و به میوان برنامه ما بریز مصطفی özçelik دوه تازیه بو لتازیه و بویره آماده بو لوماجی ما برنامه خواه گوهرت جبو ایشف میوان برنامه ما بریز مصطفی özçelik تبخیر هاتی چارپل مدیا تبخیر هاتی پانوراما هفته گلک سپاس جبو تا روزا خان جبو چارپل مدیا راستی دو شف دویا بوم درکتنا به برنامه لجبر و تراژدی و کارساتا لدیرکه و لدیلوکه من نکارو برنامه خو پیکبانیا جبو بشتاری تازیه دیرکه ببم از مجبوری در ریده بوم من نکاری بو و ایش بو خسمش مارا بله برز مصطفی چریک دوه تازیه بو گلک همولاتی ما جیان خواهج دستانه تذكري هنا كي بحثها هستين خوابكي وبحث بكي روش چا بودو قال چو دقوتن ازیرو گیشتم تازیه دو شو ریده بوم از مجبوری جو بگیجمه ایرام چون دیره که وک حیاتا که پاکه ام لوی داره بون حوالی می مردینه و دیار بکره ام پیک و گشتور بون براستی 17 جیه تازیه لی بو یعنی دیره گش جیه تازیه بو و هلبته خوشی دیره کیمم ناسن ما مروفين مجد ناوه اوه که قربانیم و کارساته دبون و دیرکی گشم بخور مروه هبن و هر وها کارساته که وایه که اساس خواه قتلیامه که تراژدیه که اساس خواه براستی وینه که جه راستیا ملت ماج گل ماج ولات مایه به معنی دکاری بو دیرک با دکاری بو فارقین با دکاری بو باجاره که دی با اف کارساتن وی رنگی لهر دره دکار رو بدن امیرو چون امیرو لوی دره بونم تمام تازیه گریان ما سرساغیج خورج و خلق خوی دیرکه جملت خواست تمام دیرکه جه تازیه بو یعنی او جار عول به البته تشکی و مره دشی مثلا او که ایرو لباکر کردستان یعنی اف نزی پیشی دیلو که الانتابشی اما تشکی ازیوه چه بو تو سبب اساسی بگره یعنی دوی مروی ببینه ایرو آل دیر که چه بویه بنگه هاوه یعنی هنکتن چافکانی و معدن ولات تا جوه در را دبن دزن و بی تدبیر بی که ریوازین انسانی تکنیکی مروی بی مال و ملکی تاشت دزن و دچن و تباویجی کارسات ویجی وی رنگیجی لدو خود دهیلن و سر داویه د اصل خود تو عذرک جی تو
داخویانیەک ژی تونە هەگەر ئەv ڕوودانە ئیرۆ li دêrikê çêbûye yanî erê behsa 20 kesî têkirin karî bûva 45 çil kes jî û heger li bajarekî dinê Tirkiye çêbûbûya li Tirkiye xwe hûn bawer bikin dê şînek taziyek çend rojî daniyana û dê temama dewletê devê keta li îro lêre haybûm MHP Partiya Nijadperest divê bûyerê de polîsek jî bûye qurbaniyê qezayê dibêje li dêrikê qeza çêbûyû û polîsekî me şehîd bûyû behsa xelkê jinakîne ev hişmendî her şî derdixortê mixabin çaxa merev dibînî jî yanî ji Diyarbekir çaxa tu diçi dêrikê tu dibînî li ser riya Şemirxê li Mazî Daxê wêdetir ew çavkaniyên berhemê ê gubreyê ê zêrê ê tişêdiyê ev heye û ji bo wê derxin çi destê wan tê dikin lê tu tedbîr tune ye ne di aliyê însanî ne di aliyê trafîkê ne di aliyê ji rê û rêbaza berhemînanê de û neqliyatê de tu ew tune ye ji ber wê yanî ev bûyerên vî hawî rast e yanî wek bûyerek trafîkê wek qezayek trafîkê dixwî lê di eslê xwe de ev dikare li her derê rû bide ji ber ku qîmeta însanê me li çavê vê dewletê de û çavê ew ê ku van çavkaniyê me talan dikin qîmeta însanê me tune ye ew dibên kamê çawa ji vê derê tişkî bibin mixabin ev jî nimûneyek baş e berbiçavê û divê careke dî em gişî vê meselê binirxînin wêneyek e yanî bi taybetî ev bûyera dêrikê a entabê jî were lê a dêrikê li berbiçavê yanî çi ji aliyê dewletê çi ji aliyê ew şîrketa ku ev vî îşî dike û çi taşeronê wên şîrketê bi tu qayde qurala îş nakin helbette li dêrikê em geriyan û me godar jî kir mumkin e yanî gelek gotin jî hinin yanî ka gelo ev êrîşek e ev tişkî dî ev tişkî dîye yanî li ser hevdû di 15 deqa navberê de du barhilgir du tirên mezin du kamyonên mezin firêna wan diteqe ma gelo yanî meqûl e nemaqûl e Mustafa belê dibêjin diwarê ewlehiyê de dibêjin polîsa wezîfa xwe nekiriye û wextê ku bûyerek dibe rû dide tedî bariyerek ewlehî datînin ciyê bûyerê dibêjin di vir de jî kêmasî heye tu ser wê çi dibêjî mesela kêmaşî serî deyî kava ji Şermixê ji Mazî Daxê çaxa wî barî hildigirin heta dêrikê rê neturê ye bi xwe zaten rê xerab bûye kirinin yek sayt ew kamyon ew barhilgirên ew ê ji qaweta xwe zêdetir du qata zêdetir bar hildigirin û kamyonên kevnin yanî ji aliyê teknîkî jî de mumkin e firên negirtibe baleteyê wan şewitî bin barê wan zêde yanî ne tişkî ku tu bibêje nabe dikare bibe lê ji çawa ew bar ji ew ê derdikeve cê çavkaniyê heta gihîşî dêrikê hezar tişteyî ji aliyê polîs û tedbîra ji aliyê qeydeyê barhilgiriyê ji aliyê rê ji aliyê gelek tedbîra de problem heye û helbette yan du erebe du kamyon ser hevdû firênê wan biteqe ev serê xwe jî cê pirsê yan ev jî me re kare pirse helbette em bi xwe nikarin hema mesela beş li ser teoriyê kompleyê bikin lê سیستم بخوا بنگه wê hazir ku em va teorîna jî neyê komployê em va teorîna gişa bînin ziman yan ji welatê me ji dilê me ji axa me ji xwîna me hindek berhema derdixin û dibin cîkî dî wek elektrîkê wek petrolê wek gaza tebî wek avê û li me jî ve nagere û ê dibin jî nabêjin ku ka em ê çaxam derdixin ka em rê û rêbazê însanî jî bicîbînin evaya giş bixwe realîta welatê me realîta milletê me realîta bindestiya welatê me esasê xwe nîşan didin nimûneyek ji wê hezar mixabin
هزار مخابن راستم از جارك دي سرساغيج ملت ما دخوازم قال لك كارسات في رنگي چه بونن شي زيادة ترجي بحزاران صد حزاران خلق ما جبر في بندستيه بشوين جدا جيانا خوش دستانن او جي بشكي جوية دبي ام في رنگي لي بنرن كارساتك ترافيكي جي به و ناوا وی ده هزار شه دجی کار هبن یعنی نه دوره لی بخوا سیستم هایی یعنی هر تم تشتی واد کاری ببه یک تی ولات تا داگر دکه تیج دلی تا برهمین تا دبه بی تدبیر و اوجی دبه هم ددزن و هم جی وی دزیه جی به منتی دکن و تسوشتار دکن yani heger tuj Diyarbakır her hatta der ki te bibîne ew rê û ew kamyonên heyî û ew barên hildigirin û ew sîstema trafîkê ewaya yek jî ne însanî ye ne li gor sîstema trafîkê ye yani divê rê cuda çêbibîne her li gel hemû tişta lê tiştê de jî kare tê hebin yani gelek kesa taziya jî de ew hat gotin yani gelo hema li ser hevdi دو حب بارهلگر وی های فرنا و ام بتاخ ما معقوله و چاوا دبه گلو تشکیلی روجبه لی اونین روجبه شی سیستم بخوا دزکه خود هر تم تراژدی و اف کارسات وی رنگی هلدگره ولا تما جه تالانه و خلق ما جیش خلقیر بخیمت هزار مخابن بله سپاس که مصطفی بو آگاهداری تدا ام سرسغی دیساج مالباتان را دخوازن و شفا خیره جه بریندارا را دخوازن تماشاوانین هجا که ام بنرن به سرنویسین ما ین فی هفته چنه ام برنامه خواه بردوام بکن بله تماشاوانین هجا ام برنامه خواه بردوام دکن مجرامه یا یکم ترکیه کتی اتمسفرا هل بجارتنان اتفاقین پارتیان و شیلا پارتیین کردی برایز مصطفی چلیک از وها دست پرسا خواه بکم بیا و هل بجارتنین ترکیه کنگی چه ببن دو وقت خود آن بریا وقت خود و تو دی پرسپکتیوا کردان ده فرقه که دناف بین اتفاق جمهور و اتفاق گلد دبینی نوها قلا اتفاق چپ ده کرن توان چوادن ارخینی امور دست پی بکن هین پرسیدن جی ویاف گریدایی وورن بله yani hilbijartin li gor taqîma katî diyar kirin di hezîrana 2023 de çêbir lê sedî nod û neh ji ber ku ew gotegotên ku dibêjin mesela serokkomariyê du car sê car nabû bibû ew ê mumkin e ku tiştê diyar e di meha Nîsanê an meha Gulanê de yani mehekê du meha beriya wexta xwe wek هەڵبژارتن پێشوەخت ببێ کە مەشروعیەتێکێژ vê هەڵبژارتنێر چێ بکنێ هەلبەتە نها هەڵبژارتنا bê çêkirin çiyê هەڵبژارتنا ku dewleta Tirkiye aliyekî wê ittifaqa cumhurê alîkî wê ittifaqa millet e ew ittifaqna yek li gor xwe dewletê bi rêve dibe
به سیستمکی به ریبازکی به شمندیکی آلیه دجی دبیجه اوانا دولت ختماندن و دولتا ما دکن خطریه هر دو آلی دنابی را خود دخوازن دولتا ترکیه به شیوه که نو بریوه بفن اتفاق ملت جی مخالفت جی او اتفاق که دبیجه اردوغان و مهپه و اتفاق جمهور و او سیستم هایی دولت ما کری خطریه کار دولت تک بچید کار خرابه به کام چاوا ریل بر وی بگیرن که دولت خود جاره کدیل سر پیا بهلن ده اصل خود مسئله هل بشارتن اوه اتفاق جمهور ختمیه اتفاق ملشی دخوازه که پینه که لوی ختماندنه ریک جور ختماندنه بینن دوی هگر لوی پرسپکتیفی گم لی بنارن وک آلیه کردا yani kame çawa ve binirxîn û çi encamê jê derxin helbette tifaka millet li gor xwe behsa tişna dike yani bêje ez ew desthilatiya Partiyê azadî neştî demokrasî neştî mafê mirovan neştî aborî têk birî û dibe ez ê vana serrast bikim heta car cara behsa wê dike ku pirsa Kurd dibe em ê çareser bikin di parlamentoya Tirkiyeyê li gor xwe dixwaze rêkê jêr bibîne helbette em wek Partiya Azadiya Kurdistanê diva meselena jî di meselê di jî di em her bi sebir û bi pêşbîniyekê em li meselê dînin em bi reddî bi hişmendiyek reddiyecî li meselê nanêrin niha AK Partî di 2002 çaxa derket holê tiştê ku AK Partiyê di wê demê digot 10 qat ji tiştê ku îro Tifaka millet dibêje ji CHP û ji Deva Partî û ji Gelecek Partî 10 qat jê pêştir bû û hûn de gav jî wê demê avîtin û wê de hin de gavê wan jî di me bixwe me got têrê nekijî lê kî ji bo Kurda ji bo mafê mirova ji bo azadiyê gavekê bavîjin em ê piştgiriya wê bikin di wê demê de mesela zimanê Kurdî û gelek gav hat avîtin ji aliyê AK Partiyê paşê wek hûn dizanin wek ku ev tune bin wek ev pêvajo nehatibê jiyan ketin pêvajoyeke dî niha tiştê ku ittifaka millet dibêje CHP û hevalbendê wê yani her em li rastî li meselê binarin pir û pir ji gotinên AK Partiyê 2002 ne zêdetir ne pêştetir rastiya meselê lê heger em li dîroka xwe binêrin di sala 1946 û paşê pêncî û piştî wê helbijartin û tiştê hatî kirin her ev tiş hatî serê me yani desthilatek derdikeve tê ser hukm tişna dike paşê wa dike ku Kurd û civat da Tirkiye jî dibêjin hema bila ev here yani kêr de hestî divê bila ev here kî tê bila vê îro jî hema atmosferek vî rengî çêbûye yani CHP û Deva Partî û Gelecek Partî niha behsa gelek tişta dikin lê tiştê dibêjin mixabin ji tiştê AK Partiya 2002 ne pêştetirin û niha jî dixwazin wa bikin ku ka yani xelk jî gelê me jî milletê Kurd jî ketî wê ablûkayê ketî wê geremolê ku hema divê bila ev here ka kîvê nemîne di vê atmosferê de yani divê em aliyê Kurda careke dî xwe vegerin û em nekevin bin tesîra vê ablûkayê vê geremolê em bi mejiyekî hîn berfirehtir li meselê binarin helbette em nabêjin dinya reş û spî ye helbette em nabêjin tu ew tu neye tu qîmeta tu guhertina tu neye lê heger di vê pêvajoya ku em tê de derbas dibin em aliyê Kurda em li xwe li ferqa hêza xwe em haybin em ê bizanibin ku em dikarin biguherin ji ber wê wek Partiya Azadiya Kurdistan em dibêjin em bi wî mejiyê berê em li meselê nenerin
ام نبیجن دیسا احوانی شر ام نبیجن ده هما کاما وی بلا هما هرو کی برا پچکی چند ساله کی باشتر او دستلاتیاک چیوی ام خوشبی اتمسفری اولی درخم یک اوه بله نه که مصطفی مگود دیوان روژان ده بحثا برفره کرنا اتفاق کردی تکرن هکه پشنیاره که وسا جهدپی آن دریدن وره پاک دی چاوا بنرخینه و هلوستا پاکی و چوه پرنسیب پاکی جبو اتفاق آنجی جبو بلوکا کردی چنه هم پرسیدین جبو افگریدای هنه که دوام بکن بله اولی ام بیجن یعنی اتفاق جمهور اتفاق ملت دو آلترناتیفات دنبر خلکی بیجن یا مرن و یا تایا سار وقت به ستما ایرو دیساوی دادن برمه هگر ام هیچ به حساب و کتابین که وردوی دلیب نرن دا آلیه فکر و برنامه و هشمندی اساسی ده جبو مثلا کرد مثلا کردستان چاره سریه ده تو فرقك زیده نابر اتفاق جمهور اتفاق ملت کنه بر چعوایه يعني بفكر انها اتفاق ملت لقل دوا بارتي وقلجك بارتي دخوازن بناوي سيستما بارلمنتريا خورتكري دستورة كي قانونا بنجين آماده بكن دوي رشنويسه ده يك كلمة كرد هنن ملت كرد هنن خلق كرد هنن يك كلمة تنهيه يك كلمة امي پرورده زمان كردي امي بينن امي زمان كردي بكن زمان تنهيه گشت چه دبیجن دکا آنا انوانا ببیجن اوی ریل برما بگرن گوتن اوی ریل برما بگرن و بلکی ور ببکه آنکا جهپه جی دواغ گلجک پارتی جی دبیجن واتشنا ببیجن اوی ریل برما بگرن و چا ترک رایا ندن ما اوی هر جهپه جی آق پارتی ره اما آنا وانا نبیجن بلا سبی دور ام بی دسلات امی لیب نرن لیوای هفته 8 ساله 9 ساله هر اف چی روکل برمایه دوی مسئله ده پر به زلالی بویژن نا او ایدی بسه دورده ام فرینکه بدن وی مسئله هلبته یعنی ام دویژن یکی که تمام حقیقتتون بحثی بینو خلقی باوی حبسی و گرتن و نهلتو چعبی خوبه که جیه دی فرق تره ام ویاد زانن لی دوی ام وک آلیه کرده هیزا خوب زانه بن اگر ام لوی هزا خودی در کون ام ریک جملت خوشر بکن او او مافین آزادی دموکراسی و ین عدالت ین مافین مروان لیل ترکیه جمع ریک جر بکن جبوی اتفاق جمهور اتفاق ملت سدی 8 9 تقریبا وکهن دوی اولی ام وی تثبیت بکن یادی نها ام بحثا کردا دکن و اتفاقا دکن نها روزا خان از خوازم تثبیت که بکن نها اتفاقین به ناو کرد و کردستانی تونیه دوی ام به وجدان لمسئله بنرن سال 2018 پاک پسکه پدکه باکر پدکه تو حرکت آزادی به ناو اتفاق هلبجارتن یا کردستانی هنک پرنسیب دام برخواه گو ام حاضرن چه پارتیین کردی به چه پارتیین ترکیهی به لسر واد پرنسیب اساسی ام حاضرن به هر کسی ره اتفاق بکن بس هدف خدا بر و هدف جی 10-12 روزا ما دناوینا خود دانستندن کرو هدف 6 خال امضا جی کرنو و پاشه تو نه حسباند وقت تو نه وقت اف تو نه به و تو ازحاجی بر نکرن و پاشه بتشته نخوش و بدروا گوتن جبر هجمار پارلمانتری من هدو نکریه نها 2018 ما شانسک دا ملت خواه ما دا او پارتیا هدف جی ایدجی مگو فرمو و خو چاوا دبینن سیاست و چا دبجو ملت ما ون حاضرن وی بکن هدف وی مسئله ده مخابن رول خونالیست پشتی وی 2019 ده هلبجارتنا شارداریا ده هدف خو انسیاتیو گرد با ما پاکو پسکو پدکه تو پدکه باکرو پارتیم کرداک چاکر اتفاق کردستانی چه بکنی نها ود هلبجارتنا سالک بریده هین جبو چو او تشتی امضا کری و خلکی را اشکره نکری کاش بو چیه و او نکریه و اون پارتیا کردستانی و یعنی اون اتفاق کردستانی چه بکنه و نه پارتیا کردستانی
جبر وی ام نکت ناو اتفاقنا دو سه پارتیم کردا کت ناو اتفاقه او اتفاق نتفاق کردستانیه جو 2019 حتی ایرو او افکاری او دانستندن دیالوگ و پارتینا هنن 3 سال هینا جی دبن حولدان پارتیا حولدان اتفاق کردستانی هینا جی و حولدان سر نکتیه تو حولدان تو اتفاق کردستانی تو نه اولی ام فیه عادی ام تشتا بچوک نکن ام تشتا ارزان نکن ام نحرمینن ام بزلالی دبیشن اگر اتفاق کردستانی هبه هزن نتوایی نشتمانی کردستانی سر پرسیب کردستانی به بکن قاوت اوان چیه نه چی او تشکیدیه لیدوی ام هر چی ناوی لی بکنه هدف خو پارتیا ترکیه دی بینه بلا بخیر خوای به پارتی ترکاره به چپیر اویر دخواز اتفاق که براوی ریا خود مشه ما چاقا جی گوت ایروج ام ویت ایجن اوان ها 3 سالش بو چه اتفاق چه نکرن تو نیه اوی کردکن اتفاق کردستانی تو نیه اتفاق البجارت نیبو جبو بلدیا که بو جبو انجمنه که بو ایرو دخوازن ویا جبو بلدیا که جبو پارلمانتریا که او بکن بفکرن ما بخوا پارتی آزادیا کردستانی پر زلالی گوتیه ما گوتی ام حاضرن جبو زمان کردی جی به جبو ما فکری ملت کرد جی به ام هر کسی حاضرن دیالوگ دان افکاریا بکن هدف جی تیداییه ام دورد تو شرمک ما تو اوک باش کسی جی تو نه او مکری جی ام دکن جی لی ام جبونا برجواندین شخصی و گروبی ام خو ناخم بن سیا کسی ام بلدیا که جبو پارلمانتریا که ام نابن پرنسیب خوبم پیناکن اویج مرد گوتن ام مرحبای نادن هدفه ایگ مرحبای بدن هدفه جی وکوانن اوید گوتن ام پارلمانتریا ترکیه قبول ناکن ام آنکره جی قبول ناکن ایرو دبیتن پرنسیب نمهیمن جبو بلدیا که چون به هدفه پشکریه هدفه کرن آنات بین امی جبو پارلمانتریه جی رابن به هدفه اتفاقا بکن بلا داخوازا ماش و دورو براش هدفه وجه دیره ناوی وی نکن اتفاقا کردستانی حیفه هف اتفاق اکبر جواندیه نهاد بیجن سیاست هر تشتید هیه روزا خان خلق دولت آوان هیه خلق و دولت خو ملت خو هر تشتی کاره بکن او راست جی اخلاق دولت نظام سیاست دولت باشی تنه برجواندیه لی ملت کی بندست خلق کی بندست نکاره به بهشتمندی تب بگره از جبونا ملت خو جبو ولات خو جبو آزادیا ملت خو د ویج پرنسیب خو دیار بکم اگر از خودم وقت دولت ترکیه دن در بوگن در وقت دو بو ایرویه و از هر چی بکم اب نراسته او راستن جبو دولت خو جبو ملت خو راستن لی ام چه دکن ایمه جبو نه ملت خو ولات خو جبو شخص خو جبو گروه خو جبو بلدیا که جبو پارلمانتریا که دبیجن دو بو ایرو بود اوی که دو گوتن ام ناچن آنقره نه پارلمانتوی ای گوتن ام دو کچا هدف در باس نابن ایرو جبو بلدیا که جبو پارلمانتریا که پرنسیب نمهیمن امی فشار به هدف بمشن الورده شکیدید افاتم سر خو کار ساتکه هدف ام راستیه بنرن احتیاجا و جوا پارتی گروه دورو بره تو نیه گشه وان تو بین سر هم 4-5 هزار دنگ ناکن رای وان تو نه هدف خور لگور خو حسابه که دوی بانال دور آمه وک اکسسوار و وک اوه باشه او جوش خل گور خو حسابه که بلکه الگور خو حق جی يعني نراس الجور خو حق لذا خلنا كنا اكسسوار خلكي هناك ام بخوش بو زمان كردي رو بهذا بير خباتي كن جبان زمان كردي اك بارتي درسا بجارته دانيه ابشكريا وجي كن ام بخواد و مثلا نادر رش سبيل مثلا نانرن جبو ملت باوي ام لقالنا بشكري بكن ليه دبي ام نابن تشتا ارزان نكن نابي تشتكي برجواندي خوش شخصيه نكم اتفاق كردستاني هدف جوا بارتناتون هگر ام رالیتا خو بنرن ايش دربي هدف يجي ام هاكو بسكو حق بارو بارتين دي جي روش عمل برچعبايه قاوت عمل برچعبايه ام لسر قاوت ايرو قدياره ام سياسته نك ام نبين قي ام هرند بن سيا هدف ده ام خو بگين خلقي ام ابال برچعبايه تو اتفاق تنن او يقول سر ناوي اتفاقا چونن پارلمانتوي
اوا 3 سال 6 سال هناك وان 6 سال بناوي هدف هي خباتي ذكر نبسر ناوي جروبا خو بارتيا خو ما بنا شرمه يعني لسر ناوي هدف ده چم بارتيين دن اتفاقات كن دبينا مي قونغران تاوي چه بكنه لسر ناوي هدف ده خفتن كاتفاق اتفاق دبي اولي ام دفرد ناوكي از بكري دبيجم تو اتفاق بفاقتنن جبو برجوندياك بارلمانتري وبلدياكي هدف لغورخه گوتي قبل دورا مبن اوج مرباش به وانا دان دورخه اوي دجي جبو برجوندياك جروبي شخصي كتنفر ناوي في نكن اتفاق كردستاني اولي ام دفرد مسألة ناوي ليه بكني يادي ام بخوك بارتي آزاديا كردستاني اتفاق كردستاني تشتكي اتفاق كجبو داخوازن عاجل ملت كرد تشتكي اتفاق كد دم هالبجارتني جيده مرك قال سر فرنسي بابك تشتكي جوانا قشا امش هبدو جدا نكن دفي ام تشتان نحرمينا جبر ويجي بانغامل او بارتيين لدورة هذا بيجي او هذا بيجي هذا بارتي تركيا بهجر خواني تعريف ذكي كأم ويجي كارثاتا كدبينا هذا ب6 مليون دنگ كردا دغري والهر دريد في عليد خلق ويد بين اساس ام خو بارتيا كوبين بدل داي از بانگي خلق هذا بيجي دكم ملتي ماجي دكم دم نا دم او دم كام خو بشير تاكيا بكن جبركو ام خو بدشيرن ده هر هل بجارتني ده ام دس بالا در دكبن ورن ام داخوازن خوي اساسي ايرو اي عاجل هبونا ملتي كرد زمان كرد قد خين سر كرد ناوي كردستاني او قرتيه سياسي ام بانال سرويش خرد برنامج تشيكني ام هنن ام ملتكن ام ولاتكن ام هنن ام ايرو فيد خازن جهبه تدبيجي از پرسا کو چار سر تدبيجي پارلمانتو چار سر جهبه kaç برنامج هي قبل هم بريت تشكري چنكري ام داتي نالكي فرمو اگر تو اي برنامج قبول بك ام حاضر متجر ديالوج دينن باتفاق ملجي اتفاق جمهورجي ليه آلیه کرده دوی ام بهاواکی مسئله جنوب روپله بکن بس اتفاق تنیه اتفاق جبوه البجارتنه چه بویه او اتفاق هناك اشخار برجواندی خدا او لیبیا نابه نکن اتفاق کردستانی ایرو احتیاجا ملت ما لسر داخوازن عاجل ای ملت کرد ام دست قابلتن هف هبو آلیه كردبين ملت كرد هيا دبيجن زمان كردي بزمان پرورده بزمان رسمي قد خايا سر ناوي كردستان رابه او پیمان كرد تركيا امضا كرنن چه شردين ريبابريا اوروبا چه مافي مروبا چه مافي داروكا هم يا تركيا بجيبينه او كسين سياست مدار روشنبيري حفصه سربست ببردان او دعوه بكبن اف داخوازن مي اساسي ده با مثلا ورن ام برنامج که دسته خو بدن هف کی ویر به اریر ام ببیجن ام سروی اساسی ام اتفاق خو بکن ام جبو اساسی خو جبو دستوری ج قانونا بنگهین ما هل بجارتن چیه سبه درو هل بجارتن چه به سری داوی هنه که وعده بدرو بچینین ده ام ببیجن کی د دستور ترکیه قانونا بنگه نا ترکیه و دا خواز ملت کرد بجیبینن ام عالیه کرد حاضر و اتفاق بکن لی ایرو به ناوین جدا مخابن ناوروک والا دبه هدف عالی که به 6 پارتی ترکاره دانستدنک به هیچ بود اتفاق ترکیه عالی که جید به او اتفاق کردستانی دمم و ام مسئله زلال بکن هدف نه پیکات اتفاق کردستانیه لی ام بخواک پاک ام وقت هنکا اد خوازن روزا خاند برد چکی زلال بکن ام وقت هنکا مسئله براشو سپیج لنان ارم یعنی اوه که دو دگوتن ام دکوچا هدفه در باس نابن ایرو تسلیمی بون ما دو واجنه دگوت هدفش مرگوتی آجوار ام پارلمانتریه جی بدن ما گوتی نسر پرنسی بابه ام ویجی قبول ناکن بله از باورم پرسه تماشاوان ما هنه لسروی مجاری که اگر تکنیکری ما بینن سر اکرانی ام بینرن که از باورم هم پرس هبون بله برز باوی فرهات پرسه ده به پرسامن اون وکر خستن کردستانی لباکور کردستانی هلوستا و وکر کفتن وی هبه لسر هل بجارتنین 2023 رکفتن دیاره بلا کس تن ناوکی وج اصل وی
دورتر لخوا نکه یک بخوازش با پارلمانتریا که شخار دست بخه با 2023 بو ویه اگر وی بخوازه برا بن سیا و بن وی کراسی کردستانی بون اتفاق مفاق ویش نکن بلا شخار هر هوا کی شخار بکن ام دیویژن دوزا ملت کرد دو بشوی هیه دوزا آزادیا کردستانی مافی چرانسیا ملت کرد اوای عمل دیره که دیلو که ما دید ملت ما ولات ما چه حالی دیه اگر ام وی راسیا خو نبینن ام بس مسئله روزانه ده مجول ببین ام نکار تو چاره سریا جوینن دو بشه یک چاره سریا پرسا کرد و کردستانی یک جی داخوازن ملت ما ایرو عاجل ایکو ام کاربن پیک بینن ام خو پارتی آزادیا کردستانی پر 2015 جی هلبجارتن چه بود 2000 ام فکری دیویژن پارلمان تو یا ترکیه یا ایرو بحث دکن نه جیه چاره سریا پرسا کرد و کردستانیه نه ممکن جیه چاره سریه به دوزا ملتا دوزا ولاتا لسر ماسه لحفکرنه بنونرن ملتا و بچاودریا دولت جیهانه تن چاره سر کرن ملت اند جوا کری ام جوا بکن نها ام 600 پارلمانتر پارلمانت یا ترکیه هیه ام هرم بدوسدی یا 108 یا 220 مثلا کر چاره سر بکن پارلمانتوی براستی جی عیبک که ام مسئله بخم وی جندره پارلمانتو نجه چاره سریا پرسا کرد و کردستانی دویمی تصمیم پارلمانتو یا از دخوازم دفرد ببور روزاخان از چونکه هندک تشت تکل دبن نها پارلمانتو نجه چاره سریه نجه چاره سریا پرسا کرد و کردستانی دو زمن لتکیه اف پارلمانتو خیندی وی نها الپارلمانتو زمان کردی قد خیتو کردید به میکروفون دگرن دبه زمان نیکس لجیکی ونی باشه جهپه دبیجه از الپارلمانتو پرسا کرد چاره سر بکم تی چاوا چاره سر بکی کاجمر بویجه هدفه جوی دبه حتی جهپه دبیجه مخاطب پرسا کرد چاره سری هدفه نه مخاطب ویه مخاطب پرسا کرد و کردستان ملت کرد گله کردستان نونری وینن اف پارلمانتو یا هایی نجه چاره سریه لی تشکیدی هم بویژن اگر ایرو آلترناتیفک میکن وی پارلمانتو رد بکن ام تشکیدی دینن خلق خال سر قانه بکن هبه ام آلترناتیف دینن ام دبینن که ایرو ام ندوی آستیدن ام دبینن که خلق ما سدی 84 جینا 85 نوت بشاری هلبجارتنا دبن و دارد دنگی خود دادن اتفاق ملت اتفاق جمهوریه ده هدفه وی گاوه دوی ام وی هلبجارتنه تونه نحسبینن ام خلق خوشی آلترناتیف دینن ام نها ام بویشن ده همه ام بایقود کنو و اف مثلا پرسا کرد چاره سر ناکه وی گاوه ام خلق خو حوالی و اتفاقنا دکنو و وای دهان ساله ونی مسئله ام دبن حق که دخن وقت پارتی آزادیا کردستانی ام دبیشن ام آلترناتیفش ملت خور دینن دوی ام دینن دوی ملت خور ام واتشنا گشی زعب کن ده هلبجارتنا ده ام بویژن اویل مدکن زمان ما حبونا ما ولات ما قد خیه هر تشتی ما قد کن او پارلمانتو دوی ام هرن زمان ما قد خیه و امی هرن و سونده که مددن خوارون که او سونجی دبیجه که اثر ناوی ترکایتی سونده که دخوم اوانا گش کار سال ده اوانا فاجعانن امیش ملت خور بحث بکن لی هگر امکان ما هبه امی بایقوتا بکن امکان ما تونه به امی بشتار ببین امی بهیزه که خورد بشتار ببین و امی بویژن اوای ام جوی شیجر هنن حوجب دما پارلمانتوی ده دورد فرق ادخوازم بخمه یعنی ام دکارم پارلمانتو پشتی که ما ده هلبجارتن ام سرکتن ام ناچوی سونده ناخون امی وین حتی او سوند نگو هرتن و سیستما پارلمانتری و مافن عاجل ای ملت کرد نکوه دستوری ام ناچوی پارلمانتوی او جره که یا جی ام دکارن نیوی پارلمانتری کرداوی بکن نیوی جی ویجه مهرم ورجی امی ویشن ورجی دوام بکن چاقا ام دارن ور نکم ام وی سیستما داگر کریه و پارلمانتوی ارید کن نا خباتا کمیش در بی پارلمانتوی بکن من ورجی بکن جارنا دبیشن چاوا اف دبه نها ام زاروک خودشین مکتبه دبستان ترکی و داره به سالا مگو ترکم دوریم چالشخانه مگه شب خواهان آن را کنیم ما مستین ما اف مدان خواندن ای ولات فریر بون و دل وان خوین دگریا دگوت یعنی اف مدان خواندن سیستم آسیملاسیون داگرکریه
مجبوری دمان به مدان خوندن لی او به میلیون ماموسته و کارمند که ایروش دولت خدمت دکن هنن سوندا معمورتی دخونین جی سوندا پارلمانتری خراب تره نو هم ورگیه دریبه دادن و دولتی ام جارنا قردیه جه دستینن ام زارو که خودشین مکتبه ام هزار ام وین آسما دولتا ترکیه هلدگرن پاسپورتا به هلدگرن راستیک لبر چاوه میه ام وانا شانه کارن تو نه حسمی جبه د شردن ایروده دوی وک آلیه کرد و کردستانی ام آلترناتیف آخو ام واتشنا بیشاج ملت خور بویژن لی ام ویس حیجی والا نهلن حوجه به امه هرم پارلمنتویجی یا جی هنه که من نچن ام دوی پارلمنتویجی بحثا وانا بکن ام بحثا داخوازن عاجیل ای کردا بکن که بکوه دستوره نها جی 25 نیزی 30 میلیون کردا 10-12 ویل ترکیه دجین دورا 15-16 17 ویل کردستانی دجین 10-12 میلیون کرد ترکیه پروبلم آوان نه دولت بنا کردستانیه روشک دیه داخواز آوان و داخوازن کرد لباکور کردستانیه این ایرو دبن داخوازن عاجل ام ویجی دکارن به فرمات ام بخوا ببن بیجن امن ملتن ولاتن جبو زبانجی جبو خباتك بلدیه جی جبو خباتا پارلمانتری جی بده برنامه مهبه ام نردیه جیبن نها هنا که ما دبیجن پارلمانتو نا بلدیه اره ما بلدیه سروک بلدیه معمور وزارت نافخویه وزیر نافخواه دکاری ویج وظیفه بستینه جو پارلمانتری جی خراب کرده جو بروی سیستم بخواه سیستمک تک چویه دوی سیستمک تک چویه ده ام بخواه 10-15 میلیون کرد 20 میلیون کرد سرهب بن ام کاربن ویا رد بکن واهل بجارتنا آلترناتیفا خودین ام ریکه ام نکاربن وی بکن ملت ما سدی 85 دار سر صندوق و سدی 5-6 ویجی دولت پارتین دولت بدن بدی ام دفر ده هبل دوی ام خلقی خو محکومی وانا نکن ام نچاری وانا نکن آلترناتیفا دینن او حوجبه بلا هنه کی من نچم پارلمانتوی هنه کارن لوی درجی بیشی پارلمانتو نه داویا دنیای کم نه جه چاره سدی هنه ویژن پارلمانتو امهن لوی درجی اشکال بدنگاو پرسا کو چاره سر بکن اف خیال و دره و براستی جی غلطیاش مثلا ام و پارتی آزادی کردستان بگشتی به چرچره لینا کیک مصطفی هون وک پاک د پراتیک د جبو و هلبجاتنا پیش ما هونه چه هلوسته دینن بله ما ده هلبجارتنا پیش ده ام وک پاک ما کلتوره کنو دا برخواه ما گوت لسر داخوازن ایرو کاره به جیبه و ما 2015 جو بحثا بلوقا کردی کرد ایرو ام دویژن طرف کردی هگر اوه که بویژن ملت کرد هیا اوه که زمان کردی قدخای سروی رابه و زمان پرورده و زمان فرمی قدخای سر ناوه کردستانه و سر ناوه پارتیان کردستانی رابه او مافین آزادیا ناو نتوی ایگ حقوقا ناو نتوی بجیبه و آزادیا ریخستنی و افاده و رامانی بجیبه ون اب تشتین اساسی ده گه ام برنامه که دینم برخواه دوی ام بلوقه که چه بکنه ام خنس بیرم بلوقه ملت و جمهور یا هنکی دی ام دوی مسئله دوی بین ام هنن نابین ام هنن ام بین هلبجارتنا ام هنکی ناب اتفاق کردستانی که علاقه اتفاق کردستانی تونه جو بلدیا که پارلمانتریا که ام هرم خبن بسیاه هنکا یا جی ام ویژن هو گازی اردایی هستی هم برای هر یادی وره هر مو ام ایرو هیزا ملت کرد هیا هدفه ادفرد هشیار دکم از بانگی هدفه دکم او پارتیا ترکیهی و او هشمندیا دایی برخو نتاوا دموکراتیک و دولتا جمهوریت دموکراتیک و ولایت هفبشو یعنی براسی حیفه ملت کرد او حق نکریه ملت کرد بوا بدلنا اف گوتن حق نکریه ام ملتکن ولایت مهیه حوجک ام رابن پشکریا شر چکداری بکن حوجک ام رابن پشکریا باریقات و هندکا بکن ام ویژن نتاوا دموکراتیک و ولایت هفبش ام بویژن ولایت ما کردستان ملت کرد لی ام ایرو شر ناخوازن بلا شر راوسته و ام رین سیاسی و به اطاعتیا سویل ام ما في خوب دست بخن دوی ام باش و مسئله شیروه بکن ده هل بجارتنا ده هر کس بگور برجاندی خود کاری تشکی ندن ما لی هیزا خو ام بکن یک
پشت هلبژارتنê bêîtiatiya sivîl de em dikarin mafê xwe bi dest bixin. Gem yek girtî bin, em nekevin bin siya vird û wê de, em xwe pûç nekin, hilbijartina de mumkin e ku em dest bixin, lê ew jî nebe piştî hilbijartinê. Em 1 milyon 2 milyon Kurd em li Diyarbekir li meydana Şêx Seîd rûnîn. Em bivên heta ku hûn nasnama me qebûl nekin, heta ku hûn mafê perwerdeya zimanê Kurdî û mafê resmîbûna zimanê Kurdî qebûl nekin. Em 2 milyon Kurd ji vê meydanê dernakevin. A wê çaxa ne hilbijartin û ne tifaq û ne êdî hiç tesîrê kesî nake. Em bangî temama aliyê Kurda dikin ku em xwe hazirî vê bikin. Ya di hilbijartinê de em dengê xwe bikin yek, em nekevin bin siya kesî em vê bikin, ya jî em hazir bin ku di piştî hilbijartinê de bêîtiatiya sivîl em mafê xwe bi dest bixin. O ji bo pakê alternatîv pirin. Em dikarin li ser va daxwazên acîl bi dor û berek berfireh re ittifaqekê jî bikin û ji bo ew ê em dikarin bi namzetên serbixwe jî derkevin. Holê niha di hilbijartinên parlamentoyê belediyê ferqek heye. Di belediyê de hilbijartinên belediyê de mesela meclîsa navçeya qezaya û bajara pir mühim e, tu bi namzetê serbixwe nikarî va namzet naderxe. Bes tu dikarî serokê belediyê derxe, ji ber wê partî lazim e. O ji wir jî bend tune, baraj tune. Lê di mesela hilbijartinê parlamentoyê sedî hev bend heye îro. Ji ber wê em bixwe wek reel hewce ku em ê xwe di wê asê bikin ka partiyekê rat hilbijartinê sedî işte çil û yek bajara teşkîlatê dînin 184 bajara de navçe xwe dîn û nizam beşdarî hilbijartina ve niha hewce em xwe li wê asê bikin. Were em hêzên Neteweyî Kurdistanî bi vê projeya neteweyî macqûl hêza xwe bikin yek bi namzetên serbixwe em derkevin holê. Helbette zehmet e, helbette avluqa pir mezin heye, dewlet e, her du ittifaqin ji alîkî vî jî de alîkî de HDP jî li gor xwe ewek wê heye ku naxwaze ewek wanî çêbike. Lê heger HDP û hinekî dî li ser daxwazên acîl ê milletê Kurd bibêjin hazirin bi ittifaqekê em dikarin diyalogekê dînin û pak me berê jî ev diyalog daniye. Lê ya mumkin bi heta em bikaribin em îro alternatîfê dînin. Bi namzetên serbixwe 30-40-50 cî em derxin û hinek ciyê ku em karibin qezenç bikin, kar bikin, em namzet derxin dê ji bo milletê me bi rûpeleken. Gelek spas kek Mustafa li Bakur nebe jî qene ji rojhilat mizgîniyek hat, du mizgîniyek xweş hat. Mijeremeya duyem li ser hevkariya yekîtiya partiyên siyasî ya yê Kurdistanî û yekgirina du pedekeyên Îranê. Wek me got doh mizgîniyek xweş ji her du pedekeyên Rojhilata Kurdistanê hat. Her du partiyên ku berê yek bûn, dû cida bûn, niha dîsa bûn yek. Ango biryara yekirina her du pedeke Îran hat ragîhandin. Kek Mustafa tu vê yekbûnê çawa dinirxînî û ev yekîtiya siyasî û rêxistinî û tesîra xwe li perçeyên din yê welat jî bi erenî bide xuya kirin. Em hinekî reşbînî bûn di Bakur de ka tu çi difikire? Ez tabii pêştir ez tekê xwe hêja Mustafa Hicrî û Xalid Ezîzî ez pîroz dikim. Her du pedekekirin yek û bi rastî jî biryareke dîrokî dan di ya bû xewaba û biryarek xwe dan û niha li Rojhilatê Kurdistanê her du komela jî di vê pêvajoyê de ji bo bivin yek ew jî cê dilxweşiyê ye. Ez pedek partiya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê yekkirina wan pîroz dikim, em li gel wanin bi can û dil em biwarinin û em dibêjin hêvî dikin ku demek herî Kurd komela jî vê yekitiya xwe bicî bînin. Partiya Azadiya Kurdistanê roja damezrandina xwe îlan kir. Got ew ê ku li Bakurê Kurdistanê bername, siyaset û rêbasa wê nêzî hev û wek heve divê bivin yek. Ev cudabûn lüks û heyf e. Gelek grûpên wek hev henin, ji hev cudanin, kesayetin, siyasetmedarin, ji hev cudanin, lê mixabin sedî heftê heştê wek hevin,
پاکی گود و وانا ببین یک امیرو هر لورن ام مساجا که هر دو حزب دموکراتا کردستان ایران که بونن یک جمر و دبیجن اره ما 16 سال وندا کر اون وندا نکن هون لباکر کردستان ناوی و چد ببلا ببر ناوی و پاک به ناوی و پسکه و حقبار و پدکه و تفگر و ایدی بون آزادی بونو اوه که لسر برنامه کردستانی آزادی خواز نتوی دموکرات برنامه که خبات سویل سیاسی دموکراتیک بده برخواه خبات که همو دستکفتین هر چار پرچه کردستان دستکفتی خواه ببینن خبات که نل سروی هجمندیا که آنتی امپریالیزم و بردوه ده دنیل خواه بکو دجمن لدنیه دوستی خواه زیده دجمنه خواه کم بکه خبات که لسر هشمندیا آزادی عدالت جواکی لکردستان بجی بینه ایل سر ویا وین اره فرمو ام هزا خواه بکن یک روژا پاک دا دامزراندن بری ویج خبات کرد دلی خوب سر نکد امی روژ دوی دنن ای روژ احتیاجا ملت کرد اوین نها بحثا اتفاق نتوی کردستانی باکر کردستانی دوین نه 10 پارتی و گروبین که براستی جی جاف کتنن سقطن کیمن ضعیفن نها اف پارتینا نیوی دنگچو اوه که ازو تو ببین یک لی ام سر ناوی اتفاقا کردستانی رابن وقتی وندا بکنو ام رابن خواه مجول بکن حیفه بله از باورم اینترنت اوه دنگ دچه از باورم اینترنت روزا خان چاوایی از باورم ریان دنگ تل جمعی دجاره که بله ببورن والله بلکه اینترنت ها نهال دیار بکریم دی اینترنت ها مجال لیب نبر باش به نها ام وید بیشن لباکر کردستان بحث اتفاق راست اجاك ليه اويك بحث اتفاق كردستان دكن وان قرنا بيك جبروي ابيش نامشه جبروي لباكر كردستان هزك خرد نتوي موتور دينامو چنا دي بده دورا خو او جبر مخابره احتیاج پارتیا کنتوی آزادی خواست کردستانی خورده دوی اولی میدانن ام حیزا خو بکن یک و هلبته جبو اتفاق کنتوی جی ام حاضرن ایک نکار ببین یک دوی اتفاقا بکن ای نکار اتفاقا بکن دیالوگ ای نکار دیالوگ بکن راز جمناتی هم نکن كيك مستفى وكم زان باك بسكيو تفجر بهبرة تفدجرن هفكارية كوهية بحث اتفاق كردستانيا كرديجي تكرن هف خبات شوات مشا وت برسامنا وتبشكي نيجاتيف بس أصي باكر كردستان ده روناهية كتدبيني كو يكتيا بارتيان سياسي دروجة بيدنا يعني خبات پاک پسکه و تدکات هفگل جبل سردا خوازن عادی جدود دلی مگر بوی لو ما هم بجاگرد پیون از باورم اینترنتا بله اگر ام راستی ببیجن دل گرم ببه ام نل سر خاپاندنه اگر هنک رابن سر بلدیا که اوه شخورت هفکاریا بکن یا جهبدو دسته بکن و بین اتفاق کردستانیه ام ناب اتفاق کردستانی دویم خلق خواه دوی مسئله ده سر وان تول هف نکن شلو نکن ام وقت پارتی آزادی کردستان اول گل پسکه و تدکات هفگره جبو داخوازن عاجل مخواتک دست بکریه لی پر بزلالی ام دویشن لباکر کردستانی مثلا ما نه بلدیاک و پارلمنتریاک بلا کس خود دو ویاد مسئله شلو نکن ام اول هزا خو بکن یک ام آلیه کردستانی ای کاره ببین یک بلا ببین یک ام ببین یک ام رنگ مسئله بگوهرن ایرو آپاش گوهته کرن کام شخور اتفاقا نتوی چکلیم ازو تو گرک ببین یک نه اتفاقا نتوی دروه اوه که ببین یک و وی هزا خو بلا باشون بر آوه ببین و وی ام اتفاقا نتوی بکن
خەڵکێ مەژ مەدەپرسن فەرقاوە تونەون چما نابن یەک هەگەر ئەم کار ببن یەک ئەمێ بن یەک نکاربن یەک ئەمێ اتفاقا بکەن لێ اتفاقên کوردستانیشی divê em şêlû nekin ew ê ne Kurdistانî bin em wî navî li wan nekin û em di wî navî di meselê nemeşînin em bi xwe Partiya Azadiya Kurdistanê niha li gel HDP'yê ew xwe Partiya Tirkiyeyê dibînin em ji bo zimanê Kurdî xebatê dikin me berê pêşniyarî ji wan birî werin ji bo hilbijartinê em tifaqê bikin em îro jî wê dikin em di wê meselê de pir zelalin kî ji bo milletê Kurd gavekê bavê jê em hazirin war hevkariya diyalogê da lê divê herkes navê xwe û ciyê xwe jî divê meselê de bizanibin tişta têkel nekin mesela HDP de em pir zelalî dibêjin HDP bi xwe yanî rojekê qongran netewî dar dixe çar perçê Kurdistanê rojekê itifaqa Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê çê dike rojekê bi çepê Tirkarê itifaqa çep çê dike û rojekê jî divê hewcebe em ê itifaqa millet piştgiriyê lê bikinê em xwe nediwirdenin em divê em nekevin navê vê alûgorê û vê karambolê em aliyê Kurdanin kî ji bo Kurda gavekê bavê jî em hazirin bi wan re danûsandinê bikin lê em navên tişta jî têkel nekin 6 milyon Kurdên welatperwer ji bo milletê xwe ji bo xelkê xwe siyasî çareserî çêvê piştgiriyakê dikin divê em vê jî suîstimal nekin em bangî HDP û rêvebirên HDP û potansiyela HDP dikin divê em her tiştî navî wî lê bikinê û li ser siyaseta xelet em tişta nemeşînin ew ê li dora HDP xwe itifaqa Kurdistanî jî bi rastî divê ev êdî ev mesele dawî lê beyanîn ev ne itifaqa Kurdistanî ji bo hilbijartinê ye itifaqa Kurdistanî li ser bernameyeke Kurdistanî ye li ser rêbaz û prensîbên Kurdistanî ye êge ji wêr bibên erê em henin ve pak û ê ji bo daxwazên acîl û milletê Kurd ê îro jî em ji wê jî henin em bi xwe ji bo hemû itifaqa henin gelek spas kek Mustafa interneta te hinekî qels û dengê te car jî wenê te dicem de em berdewam bikin em her mijara xwenî sêyem mijara me siyaseta Erdogan ya dualîst hem li Moskova û hem jî bi welatên Rojava re çawa bigunce birêz Mustafa Çelik li ser vê mijarê dixwazim du sê pirsan du hev du şte bikim ji bo ku dûr nagêjim mirov dikare wa bêje nêzîkbûna Putin û Erdogan welatên Rojava çi qasî aciz dike Amerika û welatên Rojava çi qas bawerî bi Erdogan tînin Tirkiye endamê NATOyê ye û em dibînin hema her meh jî li Moskova Erdogan li Moskovayê niha jî tê rêgihandin ku Erdogan ê beşdarî civîna pêncemîn ya Şangayê bibe hat ragihandin ku kirîna partiya duyem ya S400 S400 jî li Moskovayê hate morkirin Amerika di cî de vê peymanê rexne kir pirsa min heve Erdogan hîn jî çi qas dikare lingê xwe dirêj bike gelo ev welat çima bêdengin naxwazin di krîzên wisa mezin de krîzeke din jî derkeve an siyaseta ku Erdogan dike ma tesîrê li wan nake tu çi dibêjî dengê te çi bi serê xwe bernamake ya pirsên ku tên kirin bi serê xwe mijara bernamakê ye belê niha divê em tespîtekê bikin dewleta Tirkiye heger em piçek hûrgulî li meselê binerin piştî 2015 dewleta Tirkiye siyaseta xwe ji kokê ve heta radeyekê ji kokê ve guherî yanî 2013 heta 15 li gel HDP û PKK danûstandin hebûn û diyalog hebûn piştî wê dewleta Tirkiye di Temmûza 2015 de ji siyasetek nû daber xwe şer dest pê bû û ev şerra hem li Bakur hem li Rojava hem li Başûrê Kurdistanê bi awayekî berfireh hat beşandin
دولتا ترکیه از خوازم دور به تایبەتی دبێژم دولتا ترکیه نه ئاک پارتی دور هەندە غەڵەتی تەسبیحێ غەڵەتێ کرد دولتا ترکیه تشکی های بوو لێ نەڕیل باکوورێ کوردستانê ئەرێ هەدەپەیە ئەدێ نظام ئەوە 5-6 ملیۆن کورد ji vê rewşê nerazîn û ji ber ku tişkî dîtûnin dengê xwedan hedepê lê nerazîbûnek Kurda heye hişyariyek heye partiyên Kurda hatin avakirin bi dehan komela û televizyon û ew ê Kurda henin dewleta Tirkiye lê nerî li Bakurê Kurdistanê şer nebe û Kurd bi riya siyasî bi îtihatiya sivîl bi demokrasiyê xebata demokratîk bimeşin dê yek bivi deh dewlet nikar berbigire rêl berbigire li Bakurê li Başûrê Kurdistanê behsa serxwebûnê tê dihat kirin êdî 2015 û 16 hevda de çünkü Bagdadê federalî bicîne tanî Rojavayê Kurdistanê hêdî protokola dihokê hatibû danîn ew hêvî hebû ku Kurd li wê derê îdareyek siyasî eskerî aborî diplomasî çê bikine dewleta Tirkiye lê nerî Lozan şikestek mezin xwariyê dê têk biçe û ew ê li Bakur jî vegerin li Tirkiye jî vegerin dewleta Tirkiye rûniş aqilmendê wê û temama wê bu em ji nû ve planekê dînin divê ewla em Kurdên Bakur bişkînin paşê em vî şerî ji xwe dûr bixin bibin Başûr û Rojava û em nehêlin li Başûr Kurd serxwebûnê bi dest bixin li Rojava jî statûyekê dest bixin siyasetek berfireh dan berxwe û 2015 heta îro dewleta Tirkiye bi sedî not CHP û İYİ Partî êdî jî piştgiriya wê dikin rojekê îtirazek nekirin temama aqilmendê dewleta Tirkiye vê siyasetê dimeşînin ku li Rojava yê Kurdistanê Kurd statûyekê bi dest nexin li Başûr federalî nege ji serxwebûnê li Bakur jî Kurd nikaribin mavê xwe netewî demokratîk bi dest bixine destûrî û vêya bigênin statûyekê û dewleta Tirkiye di 2015 çaxa şer dest pê kirê PKK jî şerê xendeka dest pê kirê rêjêr xweş kir zemîne xweş çê kir ev şer çû Başûr li Başûrê Kurdistanê ana li Bakur PKK nikar şer bike li Başûr şer dike û statiya wira dixin tehlîkê dewleta Tirkiye ji zatê vê derê dagir kiriye Rojavayê Kurdistanê jî Efrîn û girê spî û serê kanî dagir kiriye dibêje ez ê li hudûdê Rojavayê Kurdistanê 30 kilometre bi kûrahî ewekê dînim ki yan Rojavayê Kurdistanê jî dagir bikim niha da atmosferek wa de divê em vê bibînin ku ev siyaseta stratejîk ya dewleta Tirkiyeyê li hemberî vê stratejiyek siyasetek stratejîk a hemû Kurd û Kurdistaniya lazim e ew jî çi ye divê em hemû perçên Kurdistanê bi hev re bifikirin destkeftiyek li kêrê hebe em ê çav biparêzin em nehêlin gizerare bigêje aliyê dî ev niha dewleta Tirkiye divê em ji wê bielmin ew rême dide ku êdî derdê me bi Kurdê Bakur tenê nîne derdê me Rojava û Başûr bi gişayî û em nehêlin û bibin tiştek divê em jî Kurdên Bakur siyasetmedarê Bakur divê em bifikirin ku kamê çawa bihêlin ku Kurd li Başûrê Kurdistanê zêdetir pêş herin li Rojava zêdetir pêş herin û Kurdên perçên li wa dernaa jî divê li vê siyasetê li meselê binerin stratejiyeke nû lazim ji Kurdistan stratejiyek ji Kurdarê û hişmendiyek nû lazim e lê em divê denin na mixabin em we Kurd li Rojavayê Kurdistanê eger 2014 de protokola dihokê pêk hatibûya mutabaqata dihokê bi îdareyek hevbeş siyasî eskerî aborî diplomasî Rojavayê Kurdistanê li hemû Rojava pêk hatiba na Rojavayê Kurdistanê giş yekser bû otorîtak lûr hebû û çi Rûsya û çi Amerîka û çi Esad û çi Tirkiye çi İran vêyan bixatab digirtin nehiştin li Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jî îro ihtiyaca esasî em lê binerin bi rastî jî divê Kurd li wê derê destkeftiyên heyî biparêzin û riya ku bikaribin dewletbûnê xurttir bikin hêzên dewletûnê serxwin niha em giş qedera me bûyî yek ji ber wê Tirkiye siyaseta xwe de siyaseta dualiya Erdogan belê Erdogan divê siyasetê de behsa siyaseta dewleta Tirkiye carna Kurdên me şîrovên xelet dikin yani wek tu divê Erdogan bisin na ev siyaseta dewleta Tirkiye stratejîk e û Erdogan îro li gel dewleta Kur û Ergenekon û êdî li hev kirî vê siyasetê dimeşînin
لی اردوغانش آلیه دیده مثلا ختمان دیه آلیه آبوری ده آلیه مافیا مرواده آلیه کرده فلکشاده ایدی مثلاش ری درخستیه آلیه دید دبیشن تمام اف سیاست استراتژیک تمام لی ناب ام وی هایو بکن کار ترکیه تک بچه کار ترکیه تک بچه جبو ویجی اتفاق ملت در دخم پیش اردوغان آلی کی و ضعیفیا سیاست دولت جهان هزه دکره نها نتوین یک بوی 9 ساله زمان کردی لباکر کردستان ترکیه قدخیه نتوین یک بوی روژه که نگوتی اف زبان قدخیه نگوتی به میلیونا ملتک لوی درید جی زمانی و قدخیه اردوغان جوه هزید نه اکس دپایون بله نها سیاست نامنتویج اردوغان شخوره جد شر اوکراین و روسیه هزه دگره پیوندین ناتو و روسیه جم işte او مثلا سوید و فنلاندیا جوه هزه دگره جوالاهی روجلاتا ناوین شخور هزه دگره و وی هزه بکارتینه هگر کرد استراتژیک وان نتوی هبن ام دکارن تاثیر پیواژوی بکن ام دکارن ام یگرتی بن ام جی لسر هبن وک دولتا ترکا وک آلیه ترکا ام جی کارن مداخله پیواژوی بکن لی نوریه ایرو الباشور کردستان خلقه هری ضعیف لوزان باشوره ورده وی کرد سر کبن ببن دولتا فدرالي سر خبون لروجاوای کردستان ام ستاتیا که بدست بخن ام گاو بچن و چاقا تاثیر امانا ناکن اوی گاوی جی امتین براستی جی ایرو وقت باکر کردستان اما دبت تمنی و پیشنیاری او مخابن کلیدک اساسی لدست کردن باکر کردستان دیه از بخوا جاره کدید بیجم کردن باکر کردستان سیاستوان باکر کردستان اوی کد وقتا خود بسد هزاران کس برخستن کرنن ارگانیزه کرنن بدلن مزندانن دویج بو برجواندین شخصی و گروهی و کدل عرده نخن دوی غایبین دوی بزانه بون که هایبو نکنو ده تاثیر الپرچه دیجی بکن ام دوی جنو و شروعاکی بکن بله گلک سپاس که مصطفی مخابن اینترنتات بچکی خاص جاره دیمند جمده هم هنکی بلزینن در باسی مجره خویا چارا ببن وجی تیساب هف گریداینش خواه مجاره مکیم زیده مجره می چارا نزیک بون اردوغان و اساد و باندورک چاوا لروج آوای کردستانی بکه جوینا تهران و یا سوچی و گوهرینه که بیجن 108 درجه یا سیاست اردوغان سوریه چی بو چی قومی جه اردوغان را چی گوتن آن اردوغان چی کشف کر همو تین پرسین پشتی وگرا سوچی اردوغان دخوازا پتین به جی آنی و گوت امی به سوریه را لحف بکن پشتره داخویانیم که ترکیه و سوریه نیز دبن هاتن داین جعالیه برپرس و وزیر درویه ترکیه و که مصطفی ویا و بویره چاوا دنرخینه یا جوی پیواجوی چاوا دنرخینه هگر اردوغان و اساد لحفدو بکن و روشا روجاوا چاوا و باندورک چاوا لسر روجاوای کردستانی بکن امور دست پی بکن پرسندن جی که هبن نمی بردوام بکن بله دولت ترکیه دگوت عفریر و سریکانی و گرس بی تیرامناکه دگوت از حدود روجاوای کردستانی به 30 کیلومتر کوراهی شخور هرمک اوله چه بکمه جبر تروری دورده چه بو مسئله اردوغان بخواه 5-6 سال بری پر بکری گود و او غلطیه کل عراقی و باکر عراقی چه بویی از نهل من سوریه و باکر سوریه چه بی یعنی نهل باکر عراقی لباشوری کردستان استما داره چه بویی از نهل من لباکر سوریه روجاوای کردستان چه بی و دریای آنق وزیر دولت ترکیه جی پر بخوشی و زلالی گود ایرو هزا می عسکری و هزا ارتش آزاد از سوریه جبو کل باکر سوریه دولت کردی آوا نبه خواته کم تکوشی میکن
پر بزلاله دولت ترکیه استراتژی گشت سرویه جار جارا هندك لباشوری روجاوی کردستان دگوتن ولا دولت ترکیه ج پیاده و پکک عاجزه جبر وی وانا دکن دوی ام دفرده به مسئله برواجی نکن دولت ترکیه گریس پی و سر کانی عفرین داگر کری تسلیم انا کسی نکریه صدیح اشتر نفوس کرداش بور آجوتی و پیسی هری مزنده که دولت ترکیه دوی انایل منور کردش کی بکن آلی که ده ریل بر ستاتویا که ده آلی که دموگرافیه دو گهره عربا و ترکمنان لوی داریم جید که آلی که بش و بش روجاوی کردستان داگر کرکی که آخاوه نیه گرتی و استراتژی یک پر کیرو دوره دفرده دولت ترکیه جارا داویه گود از 30 کیلومتر هرمک اوله چه کنی امریکا واس قبول نکم روسیا جی و ایران جی قبول نکرد وگاوه روسیا لهفدیتنا سوچی ده لپوتین و اردوغان يعني بوتين جير قلت که یا معقوله او که تلقى اسات روني لهفدو بكي نهاد دولت ترکیه شخص استراتژی خال گوروی داتینه يعني 2 سال بره قلت ازارم اسرائیل گشی سریوان جیک می دگو از سعودی عربستان دام چاو بکم از مصر چاو بکم آنا بوی خوشکو برا دولت اون جبو ملت خوش بو دولت خوال سر پیابن هر چی دکن لی کرد ما نجبو ویجبو منفعت شخصی دارن تشنادکن ام وی فرقه بخنه سیاست دید بین سیاست برشواندیه سیاست برشواندیه ملت و دولت ها بتشتکی شخصا و گروه ها بتشتکی ایده دوی داره اردوغان فهم کرد که دوی سیاست تا حیایی رو داشت بکار درنا بدلی خواهد داغ بگم پوتین جیجر رونی تروی الحب برا او استاتیا کردا و تشتی کردا روجاوا نمینن جبویش خال برنامه که دینن او جی لگور برجواندی ترکیه لی نرحته ترکیه لو گلک هزین تروری سو ایدی خودی دکو و لوا در ناد خوازه نه مثلا کردا تنه خوازه لپیش روژا سوریه ده به خودی دستلاتک جی ترکیه خوازه سر ماسه هبه سبه درو 6 ساله دنی 10 ساله دجی کار بل سر ماسه بکن نه هلو کرد دور به تشتک ترکیه حسابه ویجی دکو حسابه دجیان كيك مصطفى لهمبر احتمالك لوي هفكرني اساد اردوغان دبي عليه كردان چاوات بگرن تدبیر چاوا بگرن يعني چنده برید برنامه که گفت نها نخوش بخوا ام بیشن آستم و برونشیت و بوی همه قانسیره داره دکتر جر دبیشه والا دویت دفج غاره برده و دویت وا درماناب کار بینه و دویت بکو اوکی کنترولک دورو درش این نخوش ناچه دخوش نه جغاره دفج غاره برده ده و نه درمان خود استینه و نه کفه به کنترله اواش 2014 حتی ایرو اف کربا ندبون ترکیه نکاری بو اف بکرا اساجی نکاری بو اف بکرا نه هم دوین کرده چی بکن ای کرد دکتور دیسا عینی رچته بنویسینه پروتوکولا دهو که بجی بینن پروتوکول جارنا چه دبه نه حال باشوری کردستانه پارتی و یکتی قدپه و ینکه شر کرنو بردویده یعنی خلقی که برجواندیه وان لوی داره دبون گوام نه هلون برجواندیه متک بدن وان سر ماسه رونشتاندن وان هف کرن ایروژی جارنا دبین یعنی باوی وی شخصی بریوی خانماوی با بریوی خوشکاوی زاروکیوی دوی یا نخوشخانه که رازینن بزوره جغاره پی ندم و خوارن درمانا پی بدن کرن او جکی هزن او نتوینن مخابن روجاوای کردستانه ج پروتوکولا دهو که ویده تو درمان تونه لی خلق نهلن ترکیه نهله ایران نهله دولت حتی شام نهله ایدی نهله او پروتوکول بجی ببه جبر ویجی یعنی آنجا ام بخلقه به دولت جهان بدن فهم کنن که برجواندیه و روجاوای کردستانه به استاتوی کرداره و او استاتی لگل باشور کردستان جی چغا دیالوگه که و لینکه که دینه جبو کردا شورشه که ام بکار بن دنیت وی قانع بکن کرد و کرد وی هاوی ده هفدو قانع ناکن مخابن خلجی ناهیلن جبوی هلبته اردوغان و اساد نرحت الهف بکن لگاوال هف بکن ده کار کردا زحمت تر بفه اول برچ عوایه لی هگر
نها ام مسئله بین عالیه باکوری کردستانی اگر ام 5-6 میلیون 10 میلیون کردین باکوری کردستانی جبو زمان خوش بو هبونا خوش بو ما خوین اساسی ام یک گرتی بن و ام دولتا ترکیه بویژن که تو نکاره هر روجاوای کردستان گردلی خداگر بکه باشور داگر بکه ام دیار بکر ام بکار من جبو خوشی جبو وانجی ام به هستیه دولتا ترکیه بگرن آوه گاوه ده مومنت بگوهرتن ده سیاست بگوهرتن کلیدک اساسی جی باکوری کردستانه یک دویل باشور کردستانه او فدرالی به پاراستون و پیشته برن روژاوای کردستان کلید پروتوکولا دهوکیه پروتوکولا طبقات دهوکیه به جی بوه اوه لوه داره اساس جی نهایت اوه برژیما سوری رونین اساس جی به یا جهنه که دشیبن کرده یا گرتی بن لید و ام دوی واری ده کردن باکوری کردستان جی البته ام نه اون کم هرن باشور و روژاوا شر بکن و ام وکوان رابن عقل بدن وان او شر ده خوشمه باشتر زانن و گلک جارا و جاره جی بویجم نه باشور کردستان نه روژاوای کردستان مخابن نه لپیشنیار یک ما نه لأوک ما گودار شی ناکن او شخور چاوات زانن و هادکن لی ام بخوا دل خوی نتوایی کردستانی صافی برایانه او خوشخانه ام دویجن که ام لگل وانن لی دوی او تشتی خود تیک ندن لی اگر باکوری کردستان جاره کدیل بخوا وگر و بهجه و دوی هشمندیا که کردایتی کردستانی بو نتوابین پوشت به جوی دور بکوه و وجینه که نوچه به از باور دکم هم لباکور هم روژاوا هم باشور کردستان ده سیستم جداتر بوه و ایرو لروجلات کردستان بلکی تشتیک ام نابینن سیاست دنیا و امریکا دکار و بکو که روجلات کردستان گشا در زیادتر در که پیش اوه چغاجی اوه هر دو حزب دموکرات بون یک کوملا حزب وان ببین یک ودنا با خود اتفاق که بکن که حاضر بن گوهرتن چه بن بله گلک سپاس که مصطفی جبو شروعات ام در باسی مجرد خویا پنجایا داوی ببینم هدیه دیتین داویا برنامه خو مجرد کریزا سیاسی یا العراق هلوستا کردان و هلبجارتنین باشور کردستانی وكم زانن العراق وابو 11 هلبجارتن چبونه و سرکومار حکومت نای دامزراندن شیعه به هفت کتنه پارلمانت و جالین آلیگرین مقتدا صادر و هاتیه اشکال کرن کریزک سیاسی دوم دکه پرز مصطفی چریکون روشا سیاسیه عراق چاوا دنرخینن به ویراجی دوی هلوستا آلیین سیاسیین کرد چبه و دوی او چاوا تف بگرن و هون بکاربن پیواجویا هلبجارتنه کردستان جی جبو تماشاوانین ما هنکی بنرخینن کریزا العراق ایرو اساسه وی کریزا نوا هزین شیعه دیه يعني كرد السنة بمرحلة دو سيادة وكنت زانن جوت مها 2021 ده هالبجارتن العراق تشيبو ودواه هالبجارتن تشكي بالكيش تشيبو او بارتيو آليين كنيزي ايرانين دنك قلق كيمستندن هزا قلق ضعيف بون وصدر ايك هم باري ايراني هم باري امريكا وك سياستك شیعه عراقی و نتو پرستی دمشینن او درکتن پیش و هزین سونجی او خورد کرن لباشور کردستان بخواه جبر که مسئله لگور نفوسه یعنی هر پارلمانتری کرد درخن کم زیده وقت هبه وقت خونن یعنی بلکه لموسوله یک دو زیده ببه بلکه لکرکوک یک دو زیده ببه او جی به یک گرتناک پرداف گریدایه بلکه لبغدای کردیکی در خنیاجی هریمیدی لی تقریبا صدی نوت هجمار پارلمانتری کردا لگور نفوس کردا دیاره پروبلم اساسی ایرو العراق مثلا
او پروبلما نوا پارتیان شیعه دی صدر هزک مزم دستخست لی نکاری بو لگل پدکه و لگل هزن سونه اتفاق فکری لی نکاری بو 220 پارلمانتر بین جوینا اول پارلمانتر عراقی 329 پارلمانترن گره 220 کس رونی کش بو سروکماریه ایران مداخله کرو گلک دولتین دی او کرن که نهشتن yani او hejmar çevi pişti ve sadr jî got madem waye guaj parlamentoya vedikşim lê ev ê şîe jî di nava xwe de yekgirtî nebûn û sedr jî ji wan got yani erê ji parlamentoya vekşiya min lê ez nahêlim ku hema û bi dilê xwe hereket bikin û sedr dibêje gendelî heye dizî û xerabî û ew heye ez nahêlim ev dubare bibe problema kriza Iraqê hikûmeta Iraqê problema navîna şîa de ye di nava Kurda de mesela serokkomariyê de wek tradisyon hûn dizanin hema ji berê de piştî ku Kurdistan ava bû û dewleta Iraqê 2003 de hata ava kirin Kurda hev kirin yani partî yek qedepe û yeneke protokolek stratejîk de serokkomariya Iraqê dan yenekê bu serokkomariya yani serokê herêmê Kurdistanê jî qedepe dimeşan û heta helbijartina paşî wa bû piştî Mam Celal rehma Xwedê kir ev diyalog çek têk çû qedepe û yeneke cuda derxistin berhem salih derket di vê ewa dawiyê de pedeke ji yenekê re got ne berhem salih be di nava yenekê de du sê namzeta ji mer bibêjin em me qebûl em ji wan yekî bişêrin yeneke jî li ser berhem salih rij bû ew bila ew be wê çawa qedepe jî namzetê xwe derxistin lê hîna navêna wan diyalog henin yanî krîza esasî ne ev e û va hemlê vê dawiyê de çek hêvîbarin ku em mesela birêz navêna yeneke û qedepe û diçûtê û hevdîtinê birêz Vafil Televanî û birêz Mesûd Barzanî me re divê ew ê hinek hêvî bide Kurda ku Kurd li hev bikin nava xwe de pêvajoyek de jî ji bo hilbijartinê Bakurê Kurdistanê ye gerek de cotmeha 2022 çêva lê war xuyayê ji ber sîstema hilbijartinê hîna ew nebûyî mutabeqatek çê nebûyî bimînin sala 2023 her adewê li hev de jî bikin yani îro krîza Iraqê bingehê wê problema nava şîiya û problema Îranê û Amerîka û hêzên navnetewî ye lê ew tesîrê li Kurda jî dike lê ev krîz jî nîşan dide ku Kurd ne mecbûrî vê krîzê ne di mesela referanduma serxwebûnê jî de esasê xwe beşek wê ev bû yani ne hûn bi ça me didin me ne mafê me didin me ne me nas dikin ne heqê federaliyê bicîtînin û paşê jî em nizanin em li kunin em ji xwe her ji xelkê xwe bipirsin referandum ser vî esasî bû bi rastî jî pêvajoya Iraqê îro wê îspat dike ku yani Kurd ne mecbûrî Baxdayê behsa konfederalî ana tê kirin mumkin ew jî vê ew kirin lê tavî Amerîka û Brîtanya ji ew ê jî acizin ku Kurd partî û yeneke qedepe û yeneke nelhevin û di nava xwe de hêzê xwe nakin yek wan jî stratejiyeke nû daber wan ku di nav Iraqeke xurt Kurdistaneke xurt îro dilê her hemû Kurdên cîhanê jî li gel wê ku li başûrê Kurdistanê ev sîstema federalî vê parastin dezgehên dewletbûnê pêşmerge aborî parastin û bürokrasî giş li gor yek dewletê bê yekkirin û xurtkirin û êdî partiyek qedepe û yeneke û êdî çi stratejiyan hebe jî di dawiyê de bila xweş tirka tecrübê bistînin ku dawiyê de giş vê welatê me û dewleta me û milletê me Türk çaxa welatê wan û dewleta wan milleta wan dikeme xeteriyê li partiyê xwe dernakin em hêvî dikin ku li başûr li bakur Rojava jî Kurd û Rojhilat Kurd jî vê hişmendiyê hereket bikin çaxa em bine re xeterî tê li ser millet û welat û dahatiya milletê me divê em bikaribin berjewendiyê netewî bidin pêş li başûrê Kurdistanê
شانسك مزن هي دولة جهان ريل بر سرخبونه و اوه گرتن لانها كرد هگر با سیاستك عاقلانه بمشينه و پشتی که کریزا روسیا و اوکراینا و پترول و غاز طبیعی و هیزا کردا در کتی پیش دکاره دنکلم نوب دانین کرد یا گرتی بین لسر هفن دکاره هیچ ام تشتی که او ناکن که واجد دولت استقلال باشور کردستان هین زودتر به روژوه بکیمانی دولت که خورد یا گرتی یا فدره باشور کردستان ده هیوی و بنگه و کوار و ستارگه و گراوک جبو همو کرد و کردستانی جهانه بن جبوه پککه ایدی دوه وی داره وقت دولت که وقت ولات که قبول بکن بریاره وی قبول بکن دستلات وی قبول بکن و وی داره ریج ترکاوش ایدی خوشتر نکن که وی داره تیک بفن و هم دوه داره بانگه که دکن بگشتی ایرو الباکوری کردستان زمین شر چکداری نینه هناك دبيجن فردو ام ناكبن ديروكا شر چکداری کا لازم و لازمه هر ملتك حقي خوي پاراستني هيا و وقتا بيجي دپاريزه لباكوری کردستان ایرو شر چکداری اثبات بوئی که دوی مومنتی ده ضرار ده ملته ما دوی افشار بیراوستاندن لباکور جی لباشور کردستان جی پکه کبیش راوستینه هر چقا شرطونه بجی لدوی ایدی بزلالی ام هیزا کردال باکوری کردستان یا به اطاعتیا سویل ملت خلق خو میلیون کردا ام بخن حرکت و گاوه ده حل بجارتنا ده فردوه ده چه انجام جی چه بوه کلمه گودار جی نکن ام بکار بالصحه خواب وان بدن گهدار کرن خواب گهدار کرن تاثیر الباشور جی لروجاوا جی قال لك سباز برز مصطفى شليك جبو شروبي انت ونرخمتنات يا بويرين حفتي بانوراما حفتي ده قلتني تاني داوي يا تتخوزي تشتكي دم بيجي هبك لك مصطفى مهدي برنامج خواه بداوي دكن مجرمة بداوي بون عجي سپاسیا ودکم سپاسیا خواتکارین چارپل مدیاد کم و سپاسیا او بینر میک تحمل کردن لما گودار کردن براستی اینترنت هم بلکی نباش بود از به کرتایی ویژم لباکوری کردستان ایرو احتیاجی هری مزن دوی کس خو نخاپینه پارتیک نتوایی کردستانی آزادی خواست دموکرات پارتیک که بکاره به پیشکشیه لحیز نتوایی دموکرات کردستانی بکه دینامویه که ده افجمر لازمن اوه که به دکانو که بچوک به گروه چوک خباتا سیاسی دمشینن ورن ام جاره که دیل هف وگرن ام بویجن ام هنن ام دو هبون ایروژی ام هنن ام لملت جملت خوره باکر کردستان آلترناتیفه که خوردینن ام پیروزباهیا هر دو حزبین روجلات پارتین روجلات دکن لی ام بخواه چما ناکن بلا خلق ایدی پیروزباهی ما بکن ورن ام پارتیا که خورد کردستانی نتوایی آزادی خواست دموکرات پارتیا که لهشمندیا نتوایی خودی درد کبن ام هفدر آوا بکن ام نه فوتوکوپی هبن او فکرین فنک جدا هبن تشی اساسی هم یک بن از باور دکم او هیب مزن باکور کردستان تمام کردستان ام تسریل هر درجی بکن و ام تاثیر لسیاست دولت ترکیه جی بکن و امه تاثیر لوی بکن که 6 میلیون کردن که دنگ خودن هدفه دنگ وان دل وان هست وان هر وقت میه دوی ام نهلن ملت ما لسر سیاست غلط جاره کدی به دوباره کرن و ام دجمناتی ناوا کردادن نچینن خورد نکن ای کار ببین یک بلا بین یک ای نکار بین یک بلا هفکاریه بکن ای هفکاریه نکن دیالوگه بکن ای دیالوگه نکن برجمناتی هم نکن قال لك سباز بريز مصطفى أزشليك جبو شروبينتا وجبو كوتنينتين خوش مال أبابي كدات خوش جبو بشتاريا بانوراما حفتي
سپاسیا te dikim, spasiya temaşevanên me dikim. Temaşevanên hêja me li gel Mustafa Özçelik Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê bû yerên heftê nirxand. Em di dawiya bername xwe di dîsa em jî pîrozbahiya her du pedekeyên Rojhilatê Kurdistanê dikin ji bo me mizgîniyek xweş bû. Em ya din xeberan nexweş em sersaxiyê ji malbatê Derîka Çiyayê Mazî û Dîlok bajarê Dîlokê dikin. Sersaxiyê ji malbata re û bi selametî şifa xêrê ji birîndara re dixwazin. Spas ji bo ku wel me temaşe kir, spas ji bo teknîkerê me, spas ji bo we temaşevana, spas Mustafa Özçelik ji bo beşdariya we. Êvar baş Kurdistan û dema we xweş dilê we geş be.